салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Оғоз мекунем. гумонам ҳис кардед ки кадом мавзӯъро имрӯз матраҳ мекунем. шаби гузашта Реал кулли нақшаҳои шайхҳои араб, мухлисони ПСЖ, умеди букмекерҳо ва интизориҳои мухлисони Мессиро барбод бурд. танҳо ман не, гумонам кулли одамони сайёра боварӣ доштанд ки ПСЖ Реалро бе ягон мушкилӣ шикаст медиҳад. вале боз мегӯям ки Реал дастаи футболӣ аст ва рӯҳияи ин даста басанда аст ки болои футболбозони ҷамъуҷамъ $миллиард пирӯзӣ ба даст биёранд. хетрики Карим Бензема ба дарвозаи ПСЖ воқеан таърихӣ буд. Карим на танҳо ПСЖро аз Лигаи Чемпионҳо берун кард, балки омори инфиродии худро дар таърихи футбол тағйир дод. дар рӯйхати нишонзанҳои беҳтарини бошгоҳи шоҳона ӯ тавонист футболбози дастон Алфредо Ди Стефанеро пушти худ гузорад ва бо 309 гол мавқеи сеюмро баъд аз Раул ки 323 гол дорад ишғол намояд. ҳамчунин дар рӯйхати нишонзанҳои беҳтарини бошгоҳи мадридӣ дар мусобиқаи Лигаи Чемпионҳо низ имшаб Бензема тағйироти олие ворид сохт. бо хетрик тавонист дар ин нишон дод собиқ бозингари гаразмониҳо Раулро пушти худ гузорад ва бо 67 гол мавқеи дуюмро баъди Роналду ки 105 гол дар Лигаи Чемпионҳо дорад ишғол намояд. Карим Бензема солхӯрдатарин футболбозе дар таърихи Лигаи Чемпионҳо шуд ки хетрик анҷом медиҳад. ӯ дарвозаи Донарумаро дар 34-солагиву 80-умии рӯзи зиндагиаш рахна кард ва бо ин рекорди Оливье Жируро шикаст дод ки ӯ соли 2020 дар синни 34-солагиву 66-умии рӯзи зиндагиаш ба дарвозаи Севилья хетрик карда буд. мо албатта дар мавриди эраи нави Лигаи Чемпионҳо ҳарф задем, вале агар ба таърихи қадим назар андозем, ҳоло ҳам рекорди солхӯрдагӣ ба Ференц Пушкаш рабт дорад ки ӯ соли 1965 дар 38-солагиву 173-умии рӯзи зиндагиаш хетрик карда буд. боз як дастоварди ба қавли Ҳоҷи Карим ин аст ки 18 сол шуд пайҳам дар Лигаи Чемпионҳо гол мезанад. ин омор то ҳол ба ягон бозингари дунё даст надодааст. ҳоло дар рӯйхати нишонзанҳои бошгоҳи Реал Мадрид Криштиану бо 451 гол дар садри аввал, Раул бо 323 гол дар мавқеи дуюм ва Бензема бо 309 гол ҷои сеюм ва Алфредо Ди Стефано бо 308 гол дар ҷои чорум аст. Бензема гумонам имконият дорад ки омори Раулро ҳам шиканад ва ба мавқеи дуюм равад, вале нишондоди Роналдуро такрор кардан ғайриимкон аст. ягона одаме ки аз ин чоргона нисбат ба дигарон қодиртар аст ки аз Роналду гузарад, ба фикрам Алфредо Ди Стефано аст. кист кард? ПСЖ ин шабро то охири умр дар ёдаш нигоҳ медорад. аз як ҷониб дилам ба президенти бошгоҳи Парижӣ қаламфур ворӣ месӯзад. бечора тамоми пулу сарваташро сарф кард ки ақаллан дар зинда буданаш як бор чемпионии ПСЖро дар Лигаи Чемпионҳо бубинад, вале ин Бензема аз куҷо пайдо шуд? Носир Алхелайфи баъди оне ки Карим аллакай ПСЖро шикаст дод, дигар сару калобаашро гум кард. ба иттилои пойгоҳи хабарии Movistar баъди бозӣ президенти бошгоҳи ПСЖ Носир Алхелайфи бо ҳамроҳонаш аз минбар хеле асабонӣ ба поён фаромад ва ӯро дар маркази ҷангу ҷанҷолҳо бо ҷониби доварон мушоҳида карданд. мегуфтанд ки ӯ довари бозӣ Дани Маккелиро меҷуст. баҳонаи президент муқобили довар ин голи аввали Бензема будааст ки дарвозабони ПСЖ таҳти фишори футболбоз қарор гирифта. ҳамчунин дар ин фурсат Бензема ба қоидавайронкунӣ даст задааст. Почетино ҳам баъдтар гуфт ки ин шармандагӣ аст. қоидавайронкунӣ буд, дигар хомӯш истодан лозим нест. дар соли 2022 айбас ба чунин иштибоҳ роҳ доданд. ин суханон аз ҷониби Почетино садо дода мешуд. Алхелайфи сараввал бо делегатсияи намояндаҳои Реал андаке бархурд кардааст ва сари ин мавзӯъ андаке баҳс ҳам кардаанд. гуфта мешавад ки Алхелайфи ба чор тараф нигоҳ мекард то доваронро пайдо намояд. президент ва намояндаҳои дигари ПСЖ рост ҷониби утоқи доварон рафтанд ки дар баста буд.
خلافی چند مرتبه در اتاق را سخت میکوفت ولی درآمد پرزیدنت را با این اتاق منع نمودند. خلافی با صدای بلند داد زده است که من تو را میکشم. البته این سخنها با سروغه داور دانی ماکلی روانه میشد. همچنین گفته میشود که در این بازی این یگانه عمل پرزیدنت PSG نبود که جانب داوران روان شد. او در رفت بازی چند مرتبه با سخنهای قبیح داوران را تحقیر میکرد. خلاص با اطلاع کدن سر کمیته داوران بر ضد ناصر الخلافی با سود عریضه شکایتی نوشتند. البته این عمل پرزیدنت را نهادهای فوتبالی رسما محکوم خواهند کرد ولی شما یک بار خود را در جای او تصور نمایید. آنها آخر حتی تا مسی را به دست آوردند ولی نتیجه همون کلخاز کمانده گفتگی استاد ما. با فکرم اگر پیش مخلصان مسی نام بنزما رو بگیری عصبانی میشوند. همین سحر در مارشروت جمع همکورسان یک دوستشان رو بنزما گفته عصبی میکردند. خیر شیرینی فوتبال هم در همین است. اکنون مسی گفتم باید یک دلیل رو در موردش حرف زنیم. مسی با پیراهن PSG امشب از لیگ چمپیون ها با قول پرید. این معنای آن رو دارد که فوتبال باز سیاره دیگر 7 سال می شود پای هم در این مسابقه غالب شدن نمیتواند. مسی از سال 2016 این جانب در مرحله های حذفی مغلوب می شود و مقابل رئال در 9 بازی آخرش یگان گل و یگان پاس گل‌آور هم ندارد. روید دلخواه سامانه و رسانه و امورها رو ورق زنید. 9 بازی اخیر مسی به دروازه رئال نه گل زده است نه پاس گل‌آور دارد. در بازی دیشب مسی 3 مرتبه کوشش کرد به دروازه رئال گل زند. امشب باور کنید مودریچ که از مسی هم 2 سال کلان است هم چند کیلوگرم خراب PSG را هم کشت و هم خورد. اکنون یک خبرهای UFC رو ورق میزنیم. حال حاضر برای چمپیون UFC چارلز الیویرا رقیب اساسی و سرسخت از میان قفقازی ها میراثبر حبیب اسلام مخاچف رو میشمارند. همگان حدس بر آن میزنند که در پارتر یگانه نفری که در این دیویزیون میتواند اسلام مخاچف رو شکست بدهد این الیویرا است. خود اسلام هم در این مورد اظهار اندیشه کرد و گفت که این همه حدس و گمانهای شما بیهوده است. الیویرا با من به هیچ وجه برابر شدن نمیتواند. رزمکار داغستانی UFC اسلام مخاچف بران است که نسبت قهرمان UFC چارلز الیویرا در گرپلینگ برتری دارد. نمیدونم تا کدام درجه الیویرا برایم خطرناک است. او دارای ضربه های خوب است و او مهارتش را در موای تای هم بهبود بخشیده است. اما وقتی کار در پارتر او با من برابر بوده نمیتواند. چرا که در تالار من با گرپلران و ورزشگران زیاد رقابت میکنم. من محاربه های زیاد الیویرا رو دیدم. گرپلینگ او برایم خطرناک نیست گفت مخاچف. باید یک چیز رو بگویم که در جنگ های به قول راستا الیویرا و همتاهای دیگرش از غرب شاید در قفقاز همتا نداشته باشند ولی در زمین یا خود پارتر سر به سر شدن آنها با قفقازی ها بیهوده است. با همین تمام تا دیدار خیر.